Pausida Yumpum Ujbamber Ujbapau Khara update Tauzeri. Kadrigau ACG intending candidate Saik Nurul Hassan Gi Youth Policy 2022 Photokre. Kumza lising ani kun mga fawada AC asigi na lising ni fan tabak bigadori. Sahi asigi angan ba sarukta pangthokadori ba Manipur Bidhan Sabha Mikalda Kadrigau Assembly Constituency da NPP ki merip oigadori ba NPP Manipur ki General Secretary Organization su wariba. Saik Nurul Hassan na hanbo oina Kadrigau Youth Policy 2022 ki booklet Photokre. Mangna Kendra asigi damak tawgadaba tabak Tauram Singh Yauba Youth Policy Aduda Yauba Maru Oiba Singde. Local Area Development Fund Gi Chada Yankade Kadrigau Gi Youth Singh Damak Yarmak Tautuna Tamgane. Local Area Development Fund Sinava Amadi Tongan Tongan Ba Scheme Project Sing Implement Taubada Youth Singh Yazuwa Pita Amapigane. Election Mai Faglava Matung Namit Chamani Gi Manungda Survey Amatotuna Kendra Sida Ladiba Nahasingi data Amalokotuna Tabak Taugane. Tabak Singadudi Counseling Tauba Vocational Training Skill Development Training Piba Competitive Examination Singi Coaching Class Piba Job Oriented Coaching Training Piba Food Processing Training Mushroom Cultivation Training Bioflow Fish Farming Training Organic Farming Training Heirlooms and Handicrafts Training Piba Training Loiraba Matung Subsidy Yauba Loan Interest Free Loan Kia Pitana Masamasagi Weba Santuklambi Labor Mioi Amam Oinan Bahonagane Startup Ideas Sing Mentorship Program Kaya Tauduna Ideas Sing Ado Business Ta Ontogangani Loinana Kumza Lising Ani Kun Mga Forward the Kendra Asikin Ha Chaurak na Lising Nifalda Tabuk Pinanabu Honagani Ainak Pale Kendra Siki Manung the Labor Standard College Asida Professional Course Kara Amadi Vocational Course Kara Absinduna Kendra Asikin Ha Kaya Da Kanapakaya Fangangane Makatarakba Atopa Pau Matana Laumi Singi Tadarakpa Skim Kaya Agriculture Department ki mioi khara Loutunaraga chathokkhre. Laumi Sing Tadarakpa Skim Kaya Maritime Agriculture Department ki mioi khara na Loutunaraga chathokibada ki Laumi Sing wavana kam thengle aina United Committee Manipur UCM ki cherola mana phangdorakle. Cherola sanahai sindna chinjak tu mipal tangdaba iramdam ama ohensi aina lauraga tawthorakpa thabakna. Ona daina ba wan thongak to were Agriculture ki mari lainaba officer kharana cheda waina thabak tawba thabak waina tawdaba aduga thabak suduna sel lauthokpa hariba asida chenriba thabak suduna sel lauthokpa hariba asida chenriba officer sing ki mathakta leibang miyamna para tambiba matam yaure laumi sina fangdaba center gi thadarakpa scheme kya laumi sahaba sing officer sing ka manaraga thabak tawdana sain ngane duna leire abi ki kudam changdam leire UCM na laumi sing gi yeklaga Agriculture Department da Mamang Sahi December ki Sajat Kuntareta RTI Thakre. Atubamatamda RTI ki report Laumi Sing the Kanganana Sam Sari. Harvest Kim Sing Adudi Ranfed Area Development RAD National Port Security Mission Napsam. Amsung Rastria Krisi Bikas Josna RK BY na Sing Bani Aire. Si Minister na Lilong Imam Market Barjol Wena Sangagre. Lagatori ba sahi mga asisu lamdam basi ing sikna panba ngamnana ba BJP lengak amuk lakalasi si Minister. Manipur da kondaminari ba aikoi amatani haiba wakalunda sahaba hokiba lilwangi Imam Market ngasi Manipur ki Minister N. Berena Barswil wena sangagre. Sangaba asiga mari lena State Minister Berena ai. Manipur da laminari ba aikoi Ima amatagi masani punna zakot minagadabani aiba wakalunda Imam Market asi sahaba hokibane. Lilongi Imam Market asi ngarang hal Prime Minister lakpada sanggana ba honabani adubo khajikdang loisen gata ba walibana fajarui khan badagi ngasi sanggabane hauki ba sahib manga asi miyamgi mating dagi lepak lamdam asida ingna chikna leiba ngambani aina center gi BJP loching basina phongdok piramle aduna lakadori ba sahib manga asida jo BJP da sakti pibi tuna lamdam asi ing sikna panba lamdam am ohelase loinana thengna basu thengna nupi singjai fana phangasi Lilongi Imam Market asi sanggabane Nakalamorom da sa Minister bo amogok na thagat ba phangdorakle. Hauki ba sahi lising ani kun mathoy gi November taragani panda amogoka CM ga famina tuna Manipur pangal singi development anda amadi sothari ba hiram kaya gi matang da wakatuna khanage. Namita du da amogok na point kun mari yaw ba charter of demand amasung pisin ke. Arba serol adu da demand adu da yaw ba point sing pangal singi ba socio economic survey tawba. Infal area da pangal singi ba state guest house ama saba. Manipur ge laingak na nupi landa yau kiba pangal ima sing ba official wena recognize tawban sing ba point sing
ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯖꯔቬꯁꯟ ꯍꯥꯌꯔ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯆꯟꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯀꯣꯛꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ 2022ꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯛꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯋꯥꯍꯤꯗꯨꯔ ꯔꯍꯃꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯅ ꯃꯤꯇꯩꯕꯨ ꯑꯦꯁ ꯇꯤ ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯟꯅꯅꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯦꯒꯦ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯁꯣꯞ ꯑꯣꯅꯔ ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯇꯣ ꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯜ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯣꯜ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯨꯞ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯅ ꯑꯦꯁ ꯗꯤ ꯑꯦꯝꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯃꯤꯇꯩꯕꯨ ꯑꯦꯁ ꯗꯤ ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯡꯖꯪꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ INA ꯀꯣꯔꯅꯔꯗꯒꯤ ꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯃꯤꯇꯔ 100 ꯈꯣꯡꯖꯤꯜꯂꯝꯕ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯪ ꯂꯥꯎꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯦꯝꯀꯥꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯐꯤꯂꯤꯝ ꯁꯅꯥꯌꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯃꯤꯇꯩꯕꯨ ꯑꯦꯁ ꯇꯤ ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ STDCMꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯑꯒꯔꯇꯂꯥ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯆꯦꯟꯒꯗꯕ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯒꯔꯇꯂꯥ ꯑꯒꯔꯇꯂꯥꯗꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯖन शताब्दी एक्सप्रेस ngasi यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णवना पार्सुअल ओइना लमथादुना हौदोखरे पार्सुअल ओइना हौदोखिबा अदुदा मणिपुरगी मैखैदगिसु पार्सुअल ओइना मणिपुरगी सब मिनिस्टर एन बेरेन एजुकेशन अमदी एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर के रंजन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रतिमा पाउमे आउदर की एमपी लोरो फोजे राज्य सभा की एमपी निंगथौ सनाजाउबा लैसेंबा एमपी मेरीकोम अमदी एमएलए आर के इमुन सिंह मियोइसिंग चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट की सरुग्या के लोइनना जिरीबाम रेलवे स्टेशन दसु भार्सुल ओइना जिरीबाम की डिप्यूटी कमिश्नर W मालेप nganba चेंगलै IAS जिरीबाम की MPS जिरीबाम की SP कैटरीमेम रवि कुमार अमदी रेलवे की मरुएबो ऑफिसर सिंह सरुग्या के त्रिपुरा की ओइनासु त्रिपुरा की सब मिनिस्टर विप्लव कुमार देव जाउनब ऑफिसर सिंह पर्सुअल ओइना सरुग्या के लोइनना ngasi lamthabagi thorom aduda minister of development of northeastern region of India donor Kisan Reddy su barsuloina sarogya ke kilometer chahum lom thaugadaba train service asi tongan tongan ba station manga de leptuna pung taruk sumna thaugani train ticket mamanna myoi amadul pasar yangai oigani haire agartala dagi jiribam phawba chengadaba jan shatabadi special gi number na 02097 oire अदुग जिरीबामदगी अगरतला चेनगदब ट्रेन की नंबर 02098 ओरे ट्रेन असी ट्राई वीकली सर्विस तौबग लोइनना स्टेशन मंगादा लेपने स्टेशन जिंग अदुदी अंपासा धर्मनगर न्यू करीमगंज बर्डरपुर अमदी अरुणाचल ने अगरतलादगी जिरीबाम फावबा किलोमीटर 6 सांगना चेनगदब ट्रेन असी पुंग तरुक सुकना नुंथेल पुंग अनिदगी अगरतलादगी लमथारकलब मतुंग स्टेशन मंगादा लेपतुना जिरीबामदा नबिदांगे पुंग निफांदा थोंगने अदुग जिरीबामदगी अगरतला चेनगदब ट्रेन असिना नोंथेल पुंग अनिदगे स्टेशन मंगा लेपतुन अगरतलादा नुमिदांग पुंग निपांदा थोंगनी आइरे ट्रेन असि था असिगी चचत तलादगी सर्विस तौबा होगनी आइरे मणिपुरदसु पॉजिटिव ओइबगी चांग लेपतुना वांखलगले इंडियादा कोविड-19 की ओमिक्रॉन वेरिएंट पाक्तकंदा सांथोरक्तुना कोविड पॉजिटिव ओइबगी चांग लेपतुना हेंगलगलिबा चेरगसिदा मणिपुरदसु हौकिबा नुमित हुमदी मरिनी असदा कोविड पॉजिटिव ओइबगी चांग लेपा लेतना वांखलगले हौकिबा था अहमरोम मसिदा मणिपुरदा कोविड पॉजिटिव ओइबगी चांग असि चादा अनेगी मखदा अदुमक लेदुना लाखिबनी अदुबो हौकिबा नुमित हुमदी असिदगी तपना तपना वांखलक्तुना हौकिबा पुंग कुनमरी असिगी मनुंगदा सैंपल 2,930 टेस्ट तौबदा मे 63 पॉजिटिव ओइबा थेंगनादुना पॉजिटिविटी रेट 3.1 हेंगतख्रे नौना पॉजिटिव ओइबा थेंगनाख्रबसिंग अदु इम्फाल ईस्टगी कोनिथोय इम्फाल वेस्टगी 9 थौबालदगी 5 बिष्णुपुरदगी 5 सेनापतिदगी 3 नोनेदगी 1 उख्रोलदगी 1 सुसानपुरदगी 9 अमदी CAPF की पर्सन 5 ने मखोयगा नकनरंबसिंगी खोंगोल लीबा अमदी मखोयगी लेफमसिंग कंटेनमेंट एरिया ओइना लाउथोपगी थबक पाइखतपा हौख्रे मखोय धारगा हौजिक फावबदा पॉजिटिव ओइखिबा अपुनबा मिसिंग लाख 1,53 सोमना 45 जौदुना एक्टिव केस 13 दा हेंगतख्रे
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 12 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯁꯤꯈꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯗꯣꯁ ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯊꯥꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ 2,010 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡ 63 ꯔꯣꯁꯇꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯥꯍꯟꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯁꯤꯟꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯥꯖꯦꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯈꯨꯗꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 7ꯗꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 5 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯕ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯐꯦꯁ ꯃꯥस्क सिन्नब सोशल डिस्टेंसिंग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर चनगदबने करीगुंब फंक्शन इंडोर हॉल फांगथोपदी अपुनब कैपासिटी की चाद यांखई तमक मी तिनब यागने कोविड पॉजिटिव ओइब थेंगनरब मफम माइक्रो कंटेनमेंट जोन लाथोनब DCM SB अकनब थौरंग लौहटगदबने मियोय कोविड पॉजिटिव ओइब हेक थेंगनब आइसोलेशन तौदुना थमगदबने वैक्सीन काफम कंटेक्ट ट्रेसिंग की खोंजेल हानदगी हेन खुमांग सौसेलहनगदबने नाइट कैफोगी मतम असिदा प्रिंट अमदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिंगी लमदा थबक तौब सिंगी वैनदि कमथोकनी लेंगा की तोगन तोगन ब लोइसंग सिंग द थबक तौरिबा मियोय सिंगी वैनसु डिपार्टमेंट हेड सिंग रोस्टर सेमदुना अपन बेस्ता मसिंगी साद हुमफुतारु तंबक थबक कागादबने स्टेट असिगी मफम सिंग द हांगलिबा दुकान खुदिंगमक अयुक पुंग 10 दगी नुथल पुंग 4 फावबदंग हांगबा यागने ngayen sangomna singba jonba dukan singgi oina अयुक पुंग 9 दगी नुथल पुंग 1 फावबा हांगबा यागने थांगल बाजार अमदी पौना बाजार द लेरिबा दुकान सिंगी वैनसु अयुक पुंग 9 दगी नुथल पुंग 4 फावबा रोसर बाइसिस द हांगबा यागने थांगल कैथल गी वैना निंगथौकाबा युम सगैसा अमदी इराइ नमित की वैना फिरोल खोंगुप स्टेशनरी स्पोर्ट्स कोलिक रंग मोमफाक कारपेट फर्नीचर एल्यूमिनियम प्लाई वुन सिंगबा तोगो दुकान सिंग हांगबा यागने लेबाकपा सगोलसिन अमदी थांगजु नमित की वैना कोलिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर मोबाइल गाड़ी की पार्ट फी सानवलंग टायर बैटरी सैनिटरी आइटम मार्बल टाइल्स नजिंग योनब दुकान सिंग हांगबा यागने पाउना कैथल की निंगथौकाब युमसगैसा इराइ नुमित लगेज बैग स्टेशनरी सानालुफा आगेमोगी पोलम सिंग फोटो साइकिल ग्लास फिरोल नौपक थंग सरुक ड्राई क्लीनर मोफाक फर्नीचर योनब दुकान सिंग हांगबा यागने लेबाकपा सगोलसिन अमदी थांगजु नमित की वैना फिरोल नोंसुप थंग माइकई खोंगुप फी सानदबलंग कंप्यूटर मोबाइल सर्विसिंग सेंटर इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स अमदी अनोक योनब दुकान सिंग हांगबा यागने हाइरे स्टेट असिदा लेरिबा शॉपिंग मॉल सिंग की वैनसु मी संगबगी चांग चाद यांखई हंतनगदबने लोइदना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मफुंग फाना गांगना सन्नगदबने होटल अमदी रेस्टोरेंट सिंग की वैनसु अपन सीट कैपेसिटी की चाद यांखई तमक मी फंबगी अयाबा पीगदबने जिमाबदी फिटनेस सेंटर सिंगी ओइना अयुपुंग 5 दगी नुमित जुंगबा पुंग 12 फावबदंगी ओइना हांगबा यागने सिनेमा हॉल अमदी इंटरटेनमेंट सिंगी ओइनासु अपन कैपेसिटी की चाद यांखई तमक मी जंगबा यागने हाइरे महिलोइसन सिंगी ओइना क्लास 9 अमदी मथकी महिरोइ सिंग हौजिक ऑफलाइन क्लास तौरिबासी क्लासरूम द महिरोइ चाद यांखई तमक रोस्टर आइना फमनगदबने यारिबा मखै फिजिकल क्लास की मुहूर्ता ऑनलाइन क्लास ता अंजिननबा होनगदबने प्राइवेट ट्यूशन अमदी कोचिंग सेंटर सिंगी ओइनादी ऑफलाइन क्लास तौबा याररोय ऑनलाइन क्लास तम तौगदबने हाइरे मखतरकबा अतोपा पाउ अमदना IIT Madras Analysis February अमसुंग 35 की मरकता अहमसुब वेब की पिगदु थोगलबा याय IIT Madras की preliminary analysis अमगी मतुंगिना COVID-19 की अहमसुब वेब की पिगदु February अमदगी 35 फावबगी मरकता थोगलबा याय आइना मंगजौना ताकलदुना COVID-19 संदोकपा उलिबा इंडिया की आर्नोट भेलू अदु सेउलसिदा मरी ओइदुन लेना संदोकपगी सांग यामना वांगनी तागले आर्नो नत्रगना आरो हरबा असिना नारबा अनाबा अमना लेना अदु संदोकखेबगी मसिंग अदु उल्ले करीगुम्बा मसिगी भेलू असि अमगी मखादा लागलबदी पेंडेमिक अमा लोयरगनी खन्नै पाउगे एजेंसी PTI ना खंगमिनखिबा IIT Madras ना सत्थगिबा कंप्यूटेशनल मॉडलिंग की प्रिलिमिनरी एनालिसिस दा युमफम ओरगा RO भेलू अदु हौकिबा चहुल डिसेंबर 15 दगे डिसेंबर 19 दा नेशनल की ओइना 2.9 रोम ओइके जनवरी अमदगी तरुक चहुल असिददी मसिंग अदु मरी ओइके मखातना संतोना तागलदुना IIT Madras की डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जयंत चान हाइके RO असि
Wafam 3 transmissibility probability contract rate amasung anaba du thokpa yaba time interval asigi maga pole. Omicron variant na thogan bani haina thajariba coronavirus naba masing jamna wang hengalakpa ama India da uri haina yumsagashan mitte Union Health Ministry na phongdoke. Professor Jana Makhatana phongdoki bida makhoi statement matungina hausigi web asigi pigadu February amadagi taramanga ki marakta tholaba yai amasung masi mamangi pixing dagi hena sathiraba yai aike. IIT Madras ki Department of Mathematics amasung Professor Nilesh S. Upadhyay amasung Professor S. Sundarna Makokoiba Center of Excellence for Computational Mathematics and Data Science na preliminary analysis adu punna sathakibane. Korov kantak sanakibaga police na firal lagthokpa haukre. Manipur Javna Lebaga State Manga Chemical Gematam Election Commission of India na Lautoke Baga Iroinana. Michael Gamari Lena Lambi Mayai de Jonglamba Firal Kia Manipur Police na Lautok Pahokre. Election Commission of India na Michael Gimatam Lautoke Bagaloina State Asida Model Code of Conduct Kudakisana Bahoki Bagaloina Miam Tinba Mafam Singh Lambi Lamjau the Tepa Michael Poster Singh Firal Singh Lautok Pahokre. Impal Kidim Lambi Kansapat Paring Amasu Wang Bleka Road Medi Yanda Jungba Firal Singh. Manipur Police na ngasi na bitak lautok pahokibani lambi da junglamba financing atu police persons na lautok matungda tata DI amada khongolaga puge Mikhal gi model code of conduct sanaki bagaloina na lenga ki development sing amsung lenga ki makha thaliba undertaking sing society sing agency sing na makoi ki website ta yaurba minister sing politician sing na drakna political parties ki mari lena ba khudingmak lautok na Manipur lenga ki special secretary IT Bizon lang tin khum hana ngasi thokiba order mana phongdorakle Ngasigi Manipur Police ki khongthang adu Chief Electoral Officer na permission da Mikhal ki matam lauthoki bu matung pongdi phunipan ki matung da miyam ki mafuk or balambi thong yauna valins na party amatagi phiral thetna ba khangan ki ba hek matung da Manipur Police na khongthang adu laukhalak pani haike MU ki hostel dagi nongmai ahum ka kona na mayiroi amma fare Impal West Commando na akana ba paw amma phangba dagi thiba humba ki tabak sa thabada Manipur University ki boys hostel number 4 Highfolk hostel dagi pistol ahum ka kona na miyoi amma fare Police dagi fangba pawgi batungi nanga si ayupung taramathoi makharom taba matamda kiam gai santipur awang lekai ta asanba kada leiba wahengbam mathoi allies thoi sai kun ga taret apopa lai kitraba thaba wawagai therapy saktagi miwe si phaba ngamke makhatana wahang pongsa tharaba matung da numit jungba pong paro makharom tarakpada MUK administration block mamang dagi Bhusan Longjam allies Bhusan Kamal sai kun mga apopa Longjam yaima nokpok sengmai dagi miwe si phagat pangamke bane Arobida content sing asigi maru iba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiriba panamak pathaga jari channel asan adum ta kanara badi subscribe tawi 3% subscribe tawi romaloina na like and share tawi su kawi gan panamak po amaka na thaga jari